Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chibai ve kule me ni somni pakwa sang ni somni pali ania thu tharang sang kan ngai thadona Mizoram lam thu tharian bulchan te ang ni somni paruk thanga sang ni somni pali zana piram moi kum samruk pakwa dor pui veng thar te nu fa dor pui veng thara anin khombang an kongkan tur bai ka sutu tlang ta dai kha policein an manta kan thulak nei na tarlan danin piram moi tanu fa sutu hi kumsom ni mi tan khil veng ania mi som ni pasari thanga sang ni som ni le palizan khan policein an manta ni thu buai siam sak ni in bike hi ama ta po ni lovin midang ta aman sak ania driving license po alo nei mi alo ani piram moi hi akuta tlia ka zai to ni in ICU wa chu asan to a athin borvel a khoi tela wangin thok kharsa atia oxygen pek alangai de urenga afanu wero ngai to om ani lo thung ani piram moi adam that le vat thainan du sakna kan lana khochunga chak tak taka lir thei tlana wanga chiat na thleng om fo thina heng hi kan chin tam lo atha le ani infal le jiribam inkar kong puya chir tolin trak pakhat kong thanga anol baka kong anho pui boka ma se thi le hliamero anom lo Manipur chunga ni hi chung ru asura wangin leimin le chirtol mun tam taka thlenga kwaljin tang khang an tam le Imphal East le West District in Kalpona baka Kangpok pi le Senapati District mun tam taka tuiliana wangin har satnan tok boka khuarel chiat na wangin har satna tok ma se thi le hliamero hriat thei china an la om lawa Imphal khopui chu tuilian hiana chim to ani nimin tu kamel thum leimin awanga chiat na thlenga ruang sompanga mu ani to a chanchin kan buat sai lai hian mi pariat zon mek an lani zon mek zinga hian mizo pathum pulal thakima kumsamli pahni lalven hima tharukle debora lalom omi kumsom pahni ten tela namdang leimin in hnol zat hi khriat chian thei alani ri lawani voin lama natlangin ruang zon na tho ani le a tlomngai por rang te baka veng pon lama tangte disaster management team te adventure club tele save the riparians lam te po azon na thok hian an thok chuak ani Myanmar lam thu tharngai thang Chinland ram Chin State Tonjang Township operation chu pathian zara tluang takin Chinland pasal tha tang rual one command chuan an la fel thei ta a Tonjang Township biala military council SSC le ZRA ten mun rang bom kam te chu sutin athen fai na le mi pui ven him na an thok meka mi pui ral tlan hong te po anom le nual to ani kan soi to angin Chin State tedim marlam tedim khopuya military council sipai ten mei ni som ni le pasari chonula matanga chen na in an hala wangin in som thum chuang akang ralani tedim khopui meo ma veng kongpui sanapui tarna chevela military council sipai ten mei ni som ni le pasari chonudar li vela tum khat halin taidaruk vela tum khat an hal le a thel tu anom lo wangin indang akang kai ta zelani hemizan po hian an hal chun som zela an du na lai in an hal maya engma bungrua kan chu man lo ruwa asur na sa a han le maya in som thum som li vela kangang tin mioma venga in kang zinga mi pakhat chuan a soi in kang thalak hi social media mu thein na oma ruwa asur na sata wangin zan lai vela in kang te hi amit thei ta ni chen na in kang zinga hian mioma wata administration office telin chong ni le thing in na kang nuala mei ni som ni le paruk zana tang khan tedim khopui military council sipai kem chu chin ni nong huai hotin chin mi pui sipai ten an lu chila tundin hmuna chuan military council te in kulna microwave le natala an lak saka Myanmar sipai pakwan man bokani tedim khopuya in be na wang hian tual chung mi pui te chu kalei miawa le a chevel khwa an tlan chenwala tunari chuan boruak azia omdeu nia khiat ani Chin State Paletwa Township a tual chung mi za som sari pathum te chu Rakhine State an tang khang ti khiat ania April ni som panga a Yangon Rangoon khopuya kaltur Paletwa mi za som sari pathum te tongkok khwa a andan be na hi thakhat chuang ani to ani Yangon khopuya kaltumin motorin nan chuaka
tong kok khua an tang khan na hi thla chuang ani to tin an chung nai vai ami pakhat ne na tanga riat ani ya tang khang singa hian nau pang le nutling anom nual ani hetia tang khang te hi tong kok khopui Christian biakin Catholic biakin le khwalbu ka te anom na rei to hle a ei in ba ka sil fen an mo hle ani tang khang te paltlang tur kong ta deu khwa military council le te anin ka renga wangin kaltlang an phal lawani paletua township hi Arakan army te thunun ani to wangin tual chung mi puite ni tin deuh thaw Mizoram le khopui danga an chuak zeu zeu rengani Sagaing region Tamu township chunpin ta khua mi papani ruang charania chunpin ta khua in kulmek pi so thi SNL meitei ral thuam keng polten thilrim chetak an hriat awangin meini somni le parukhana chevel khuate ko khomin amuna an hruaya ruang pahni hi an muti an khobulami te hne na tanga hriat ani an ruang charte hi apuam vek to a hewang hian tu tenge an ni hriat thei ani to lawa mi paruang an ni te ro hriat ania khochunga in kul pi so thi SNL meitei ral thuam keng polten an tha niarin ania mani lok po khan tual chung mi palian mana an la chu lo ti tual chung mi pakhat chuan a soi me ni som pakhat le ni som le pahni khan chunpin ta khua a tual chung mi puita chu anin le lo tlan sanin an tlan chia a military council hnuaya pi so thi SNL meitei ral thuam keng pol te hi khochung school le khochung lu chuana check gate siamin anin kul mek ani India ram lam thu thar ngai thang kumsang hi som ni pali lok sabha in than top na berle tho sari na chau aum to tia India ram prime minister Narendra Modi chuan me ni som ni le pariat khan BJP te chuan chiang takin chakna an chan tur thua soi West Bengal lok sabha in than chu one sided tania Trinamool Congress leader te an mang ang ti na soya ANI tenan komna prime minister Modi chuan kumsang hi som ni pali lok sabha pola West Bengal an party din mun tur soin sit tamber an lak tur thua soya Bengal in thana hian TMC te hian an dam kho chuat theina an be ani assembly election nung bera khan sit thum kan la Bengal mi pui ta chuan pathuma tangin somria ta min hlang kaya Lok Sabha in than nung bera khan na satakin ma kan son ani tuntruma hian best performing state chu West Bengal ani yanga West Bengal BJP ten sit tamber kan lang ti na soi kumsang ni le som pakwa Lok Sabha in thana khan BJP te chuan TMC te chakna na sataka mason na nein sit som pariat layan la ruling party TMC te chuan sit som ni pahni an la thungani Prime Minister chuan West Bengal kumsang ni som ti pali Lok Sabha in than chu pakhat chau chakna tur ti a soin mi puiten BJP an thlop ti an hriat awangin Trinamool Congress sarkar chu an phili mangangani atibok tual thana le in beina a thleng renga BJP worker te chu in than ma in lungina khungin nanoma ngai sakna na satak an kalpui chungin mi puitam takten vote thak turin ke an pen chuak thautin Prime Minister Modi chuan a soibok Modi chuan Trinamool Congress te chu Kolkata High Court in kumsang ni som nulama OBC certificate pek chua vek a cancel vek chungchanga a bei boka Congress te po bein constitution khap kalpuin religious based reservation kalpuya apu bok Mamata Banerjee in OBC certificate chungchanga High Court thutluk na soi sela apom lo thu a soi chu judiciary beina ani ati sakboka amma sabera minority tanhena peksual kalpuin Andhra Pradesh dan an siam phota ma se Supreme Court le High Court chuan constitution ina khapti na hol saka fing takin nung lamatangin chet la le in Muslim caste tin ta chu OBC ada in OBC te right an chu sakani High Court in thutluk na asiam khan an mi bum na turu tak kalpui chu lailanin aum ta ani an vote bank politics kalpuya ya wan duai thak la thleng le chu judiciary an nam nu zui ani court in eng point ti se kan zom don chuang lo ati zui ani ya hen thil hi eng ti kong po pom thei ani lo tin asoya Lok Sabha in than tho ruk na chu atop to a
anu nung berle tho sari na chu June ni khata hian constituency somnga pasaria nei ani dona June ni lia result puan ani anga tunin thana hian BJP le India bloc chu in veiber anni heti lai hian Union Home Minister Amit Shah chuan BJP ten thunei na an chang le ni chuan rampuma Uniform Civil Code UCC kunga chungin mananiang ati PTI ten an komna Amit Shah chuan Modi sarkar tharapiang le ni chuan rampuma one nation one election kalpuya niang ati boka arwala in than na nei chuan in than sen so ati niam duai dona ni ati in than pui chu kholum lutuk lo lai thasik lai ani tumna omem ti zo na po Amit Shah chuan kan ngai tu ang chu in than kan son ma thei chuan a thei ani maya ti ngai tumpo ani anga thasik lai chu zirlai te point chol an man lai ani ya har sat na tam tak om thei lai ani bok hun kal zela lok sabha in than chu ni pui lai ani ani pha ani ti na soi Uniform Civil Code chungchanga Amit Shah chuan UCC man hi kan mo phurna ta na kan parliament le state legislature te thutluk na siam tura ta na constitution duang tu tenan da ani atia constituent assembly in thutluk na kan siam tura ta na an da jinga Uniform Civil Code hi tela constitution duan lai khachuan legal scholar KM Manish Rajendra Babu Ambedkar te khachuan sikular rama sakhuana be channa dan siam arem lawantia Uniform Civil Code hi aum turani ti na soi Union Home Minister chuan BJP te chuan Uttarakhand an sarkar chuan state le center subject ari angin en chinna nei nan kalpui mek to ti boka India rama UCC man hi kumsang khajakwa somnga atang to a BJP te agenda ani to a BJP rural na state Uttarakhand man masak darani ati bok Uniform Civil Code hi social legal le religious reform turu tak mayaniya Uttarakhand sarkar in dana siam te hi social le legal scrutiny nei ni se religious leader te po ron ni se tin Amit Shah chuan a soibok kan soyom zia chu na satak le zaw taka in ron khom na ngei se soi ho na zaw taka nei ani nuwa Uttarakhand sarkar model lo a thak danglam a omem ti te en ho ni se a chan chu kota khin thei ania judiciary ngai dan po la ka ngayang ati chumi nuwa state legislature le parliament ta chuan uluk takin thirna nei le bok se chuwang tak chuan ania kan sankal patra a po BJP ta chuan rampuma Uniform Civil Code kan kalpuyang kan ti reng ni tin Amit Shah chuan a soibok kumnga chunga kalpui mananiang em tian zo na po Amit Shah chuan kalpui nge ani tur thu soin kumnga chu atok lutuk ati boka arwala rampuma in thanna nei chungcha Amit Shah chuan one nation one election ti hlotlena ni theinan theitop kan chuanga hei po hi soi ho tho turani Prime Minister point Ramnath Kovind committee a khil to a keipo member kania report helu ani to boka rampuma arwala in than kan kalpuya hun to ati bok BJP ten thunei na changse nikuma bil pudlu manani angem tia zo po sa chuan kan tum chu kumnga chunga kalpuya ni hemi hun chung hi chuan kan kalpui man nge yang ati bok BJP ta chuan Lok Sabha manifesto a anda ania article 44 of the constitution chuan Uniform Civil Code chu directive principle of state policy pakhata ada thung BJP ta chuan Uniform Civil Code manani pa chuan India gender equality a theilawa angaya UCC chuan meichhia ta rights a him tata chuwang chuan UCC man kan du ani tin manifesto chuan ata lang one nation one election chungchanga po BJP manifesto chuan Modi sarkar chuan high power committee zirchiang turina din to a chung mi tarot na chu kalpui mananiang ati bokani BJP chuan an sarkar le ni chuan an thil tum an soitlang le tarong maya hei hi hunrei lo te a athlengangem kan khremai dona BJP hi an sarkar le ni chuan an tingei poin narin oma hemi chungchang hi chuan kan mithiam te poin Uniform Civil Code chungchang hi chun soi fo to a Mizoram hi min huam lo ma se Christian te tan le India ram pum tan po thil poi thei ani ba ka Mizoram tan po thil poi thei ani zia an lo soi fo to ani kha Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chuan mai ni som ni le pasari khan Supreme Court ne na
a interim bel nei mek chu ni sari chung po sei adila Supreme Court chuan mai ni som khan Lok Sabha poll campaign anei theinan Kejriwal chu interim bel lo peto a Kejriwal hi June ni ya lungin alut le turati ni in kar khat chung po sei sak turin Kejriwal hi anangen ta ni Kejriwal chuan medical test sang ti tura nei thu sain chung jinga chuan PET CT scan po atela interim bel nei chu June ni khat thleng ni in thlang result hi June ni lia puan aniang general election chu kum khata event poimo berania achan chu rampum min than kumani wangani electorate million zakwa somsari vela tangin million zaruk somnga tanga zasari voter velten kumnga chunga an sarkar du tur an thlang donani general election chu democracy atana thil poimo ani tin bench of justice Sanjeev Khanna le Dipankar Datta te chuan order an siama an lo soilang to ani Mase Court chuan Kejriwal chu Chief Minister Office mo Delhi Secretariat atlo akhap saka Lieutenant Governor of Delhi approval lak ngai thil ani ngot lo chuan official file a ming aziak turani lo boka chu mai baka athu buai liquor policy kai noya soi engma anei rem ti lo bokani hetia Delhi Chief Minister Arvind Kejriwalan official na din mun endik tura bela chwa ani na po sei adil na hi Supreme Court vacation bench chuan anolani Arvind Kejriwal hi Lok Sabha in thlan campaign awangin bela chwa mekania June ni ya thunei tu ta hne na in pele tura riat tirania heti lai hian Kejriwal hian bel ani hun chung hi Supreme Court a nisari po sei adila hei hi Supreme Court vacation bench chuan anol tani Justice J.K. Maheshwari le Justice K.V. Viswanathan te thut vacation bench hian Kejriwal bel po sei dil na hi ngai to in bel po sei chungchanga thutuk na chu Chief Justice of India CJI siam turani thuan soya vacation bench hian Kejriwal ayo ading ukil senior Abhishek Singhvi chu engwanga Kejriwal bel ani ma a official na endik ngai ani thu soilang lo nge ani zotin dil na chu CJI ngai tu turan da thuan tar langa Justice Khanna le Justice Datta te thut Supreme Court bench chuan Maini som khan Kejriwal hi belin an chua hei wang hian vacation bench chuan bel lo po sei sak chu athuani lo thua soitel bokani Kejriwal hian bel po sei adil na hian ari na tlaniam thut te kal thalo lan chua dan anga ataksa aon thu te ta langin June ni thumatanga June ni kwa inkar hi test chisang sang ti nan le official na din mun riat nan bel po sei hi dil ma se an phal sak tari lawani Ukraine leader Volodymyr Zelensky chuan khothangaram te chu an theina zong song manga Russia chuan imbiak na dokan akil ngei theina na nor turin Madrid atona angen ta Russia malak zel dan nan military $8 billion tel pe kangen bokani NATO chief Jens Stoltenberg point Ukraine allies te chu Kiev nenaral thuam an peka bituk an nei na chu ennom turin angena chu tak chu Ukrainian president in angen ber ani bokani kan tho pui te nen chak zo ka ma kan lak thei dan tur kan ngai tu ngai ani Russia hian remna do kan akil ngei theinan kan nor turani tin Zelensky chuan a soya heti lai hian Russia thung chuan Eastern Ukraine khwa pahni an lak le thu sain tun maya ma an son le a Ukraine chuan France chuan military instructor atir lu tur thua soi boka nung tol mekreng Ukraine chuan a bik takin US chu Russia ram chunga supply munte be na turin long range weapon pe turin angena Washington le ramdang te chuan Kiev nena hian ramripi alam ka phak na tur ral thuam an pe re le a chan berpo Russia nena in bak kai na a thlenan du lo wangani lungruala thokin Russia chau ni lo min tho pui tu te po Russia laka kan invent that theinan kan noranga yani tin Zelensky chuan a soi kan tho pui te thuron min pe thangam lo te point an riat tur chu air defense ania attack ani lo tia soibokin Ukraine chuan thlatin aerial bomb sang thum vel lo dang chat thei tur aerial defense system amamo ani ati khothangaram te point an ngai tu anon mai thei dona ngai nin Stoltenberg chuan thotan ni khan
Sofia Kopuya ngay to lo mai karta chuan wa khirna an siam chu li du na a ti na soya Ukrainian Russia ram chunga military target te a be ve theilo chuan Ukrainian te kutnung sui sakin an ti na ani an tan chuan inven a harsa don lutuk ti na soya ni Ukraine chuan US chu a Patriot air defense system te chu Russia ina be na laka himna na deal boka Patriot missile system tlem te chaupo atok ti na soi Zelensky chuan medita thusoina ne ya hian Patriot system pasari chaupo kan mamo bela Kharkiv Venan pahni kan mamo a helai hi Russian border nai ania ka tok fowani ati Sanchez chuan Spain chuan Kiev mena Patriot missile apek to thusain thopui ram dang tanen Patriot missile engza nge amamo ang ti an ngai tu ang ti na soibok heti lai hian French military instructor te chuan Ukraine an lut don bok ti in Kiev army chief Alexander Sirski chuan a soiboka French instructor ten kan training center te an tlo theina turin documenta ming ka zia nan to ti na soi Russia chuan Ukraine chu long range weapon mangina be charchara Ukraine chuan Russia ram chung be na tur anei ve silova chu tak chu khothangaram te hnena dilin pek ani theinan akar zui zelani Hong Kong police te chuan nimin khan anram security law thar mangin online a in lak ran du na lam hoi posa wangin mi paruk an man vele ta police in an man te hi mei chepanga le mi papakhat nin kumsom thum pasaria tanga somruk panga in karan nia an man zinga pakhat hi Tailam Centera Ren Lai ani bok thuchwa an siawa police te chuan an mi man te hian an ming thupin kumim April tha tang khan social media page sarkar laka helna lam hoi zonga thuan posting thuan soya an thu post hi central government China HKSAR government le judiciary laka heltir tuma mi puita fuina nin hei baka mi puita chu dan phallo nor khoi hotna tel turte nan fui bokani anti mi parukhi safeguarding national security ordinance section 24 na bo chia pu anni kumin march la khan Hong Kong hian security law thar article 23 tia soi hi mangtana mi paruk te hi hedan thar nuaya man masak beran nia article 23 nuaya hian category panga ram phatsan hel ram dang tana en thak na thok ram in rel bol na ti chhazonga chele ram dang in rol dia pu te mangin dam chung tang tura sem theina dan siamani rem thei zinga hian China aro rel lai Communist Party huai tu huat na lantir tura midang te fui tua pu te po huam tel tiran ni bokani North Korea chuan thotran nia spy satellite aka chua pani na chu ka chua ani nurei lo te borua ka omlai na puaka Korean Central News Agency chuan satellite ka chua thu hi puangin engine lam fel lawa wangin ka chua ani nuwa apuak zuin in an tarlang North Korea hian Japan Coast Guard nena satellite rocket ka chua atum thu hi riat tir to a hei wang hian Japan sarkar chuan a che ve ram tuipuya omte tan a hla thu lo sai to ani North Korea hian satellite hi thotan ni khana kap chuak lui thowa ma se ka chua ani nurei lo te a satellite hi puak ta ni North Korea in satellite rocket ka chua wang hian a then omram South Korea China le Japan te chuan meeting an nei ngalani Japan Defense Minister Minuro Kihara chuan North Korea satellite ka chua chu khovel pum tan thil hlomani tin South Korean Unification Ministry chuan khovel le a che ve ram te din mun hlaoma da tuani thuwa soi ve bok Japan South Korea le China te hian North Korea in satellite rocket aka chua dem na thu chua hian siam zui bokani United Nations chuan North Korea hi van sang lama engchi ma kap chuak lo turina khap to a ase North Korea ero chuan satellite kap chuak tura thu nei na anei thu sain missile po voi engemo sat an chin to thung North Korea in satellite aka chua lo cham hi anram hruai tu Kim Jong Un an kum sang ni som ni palia sipai te man tur spy satellite pali nei bel tura ruang man na asiam lo cham na ania ni kum November tha khan spy satellite pakhat lo ting takin alo kap chuak to ani Spain Prime Minister Pedro Sanchez chuan thole ni khan Spanish cabinet thu komin Palestine ramma pom thuwa puang vele ta Pedro Sanchez hian thole ni jing khan
Spain mi pui ma difficult langa thu sain Spanish parliament in hetiang thutluk na asiam hi thil pakhat a hlotin theina na nia chu Israel le Palestine in rem na an nei theina na ni atia Sanchez chuan Spain in Palestine ram apom chu tuma dodal atumna ani lo thu sain Israel adodal bik na po ani lo thu sai boka Israel mi pui hi kan za mi thatak an ni Israel mi te hi thian thatak an nia an ni ne na in lai chin na thatak nei hi kan du tin Gaza in ka hai puana du thu sai boka Gaza a tranpuina thon lu bel adu thu sain Hamas in Israel mi an ren te po chuani se adu thu sai boka Palestinian National Authority thu nei na hnuaya Palestine ramdina is Jerusalem lama West Bank le Gaza kaltlanga luka le chuaka omse adu thu ata langani Spain bak a hian Norway chuan Palestine ram apom thu hi puang to a Ireland point Palestine ram apom na hi apuang ve don bok hei wang hian Israel le thotlang ram min telkom European Union EU in kara chet bel zela Israel Foreign Minister Israel Katz chuan Jerusalem Spain consulate chu Palestinian tranpui an phallo tur thua puang zui ve bokani Israel Prime Minister Netanyahu chuan khover ram rang ten pathian nikal ta a Rafah a be nuwa dem na thu soya ti to lo turan nor chungin Hamas telaka indong na chu akal pui zui zal tur thu a soile tam hi amai pathian nia Israel airstrike awang khan mi somli pangain nun na chanin mi za chuangin hliam an tuar tin Hamas run health ministry chuan ata langani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thotan nia an sipai ta thil ti chu ti sual palani ti asoya an chui chiang mek ti asoi bok civil mi te tor na thlen lo turin thei top kan chuareng chungin ti sual pal athengani tin parliament a asoyani Gaza Health Ministry le Palestinian Red Crescent chuan Israel airstrike a thi hi mi somli pangani in an zinga hian meichia som pahni le naupang pariat an tel ti an soya ruang pathum chu tunge an ni ti hriat thei lo khopa an ka chiat thuan ta lang bok Israel sipai ho tu ta chuan Rafah airstrike nei chungchang hi an chui chian mek thu le civil mi nun na chan anom chupoi an ti thuan soya military advocate general major general Ifat Tomer Jerusalem chuan indona nasat na muna chuan hetiang ti pal thil hi theng aum le thin ni na ta langani Rafah Israel airstrike nei chungchang hi ram rang ten an dem thu an soi nga la French President Emmanuel Macron chuan bepui thak na hi ti top ani to turani Rafah Palestinian civil mi te tan mun him ma lo international law za na lan tira in ka hai puang thuai turin kan phu tani atia Italy Defense Minister Guido Crosto point hetianga bom thak hi in huatna tipun lun zual tu an fa tele tu te thlenga ngong thei ani atibok Egypt le Jordan point Rafah be ani chuan dem thu sain Egypt Foreign Ministry chuan international law bo chiat na lian takani tia Jordan Foreign Ministry chuan Israel chat dan chu war crime tin a soi bokani US chuan Israel chu civil mi te torna khen lo tura film khur zual turina cha ma se Rafah be pui athak ti top ture ro chuan ati lo thung National Security Council thu puang tu chuan Israel hian Hamas te zui tur hian dikna aneya be pui athak na hian Israel civil mi te be na mo phur tu zinga mi Hamas senior pahni an thi ti po kan hriani ati Netanyahu chuan civil mi ten nunna an chan chu poi ati thu sain kan thil tum kan ti hlotlin vek ma chuan indona ti top kan tum lo tin a soibok civilian te him theinan Israel chuan film kurna tin renga chetla ka mamotia Israel Defense Forces IDF te chuan civilian te ti nat lo thei dan tur ang berin ma an la tin a soibok Poleni khan Algeria rot nangin Rafah strike chungchanga UN Security Council chuan meeting an neya thotan ni khan UN Secretary General Antonio Guterres chuan Israel airstrike chuan civilian hum him na zonga kal khom te chu ati hlumani tia sain Gaza mun him ma om to lo he indona hi ato pangai ani ti na soi Israeli parliamenta Netanyahu an thu soina anei lain October ni sharia Hamas tena an ru bo chung te chuan an lo aw el boka tun thlenga mitang te chan chua an lani thei lo chu sarkar an demani Rafah mi makta duai khat chuang te mun hima kan chua tir to a
civilian te tortir na thlen lo nan thei top kan chua chungin ruam man na te akal suala ni tin Netanyahu chuan a soya thil thleng kan zir chiang anga chumi nuwa thutluk na kan siamanga chu kan policy kalpui dan ani tin a soi international organization te chuan air strike chuna taka soi selin EU chuan Israel chuan kar kalta a International Court of Justice ICJ ruling chu aza turania rafa be ati top turani tin a soi ICJ in ngen na asiam chungin Israel chuan rafa run chu chunjom zela tuma UN Human Rights Chief Volker Turk chuan Israelin lulul chua abe chunjom zel chuan indona akalpuina ame thot thak dang lam tumna anei lo tin a soi US chuan Israelin rafa abeya civilian te thi na chu rirutina tin a soya ma sei Israel chuan ama a invent theinan chetlak na turin right anei ani ati Israelin Hamas te abe hi a right chania Israeli civilian te beitu Hamas leader pahni ati lumbok tin White House National Security Spokesperson chuan a soi heti lai hian Spain Prime Minister chuan helai region a rem na le muan na theinan Palestinian statehood chu ti mak mo tin a soya Petro Sanchez chuan Palestinian statehood din chu historic justice thil ani baka rem na le muan na tluan tling aum theina na ti mak mo ani ati boka Spain baka khovel ram sang za som level te chuan Palestinian statehood chu an pompui to ati bok Israel Foreign Minister Israel Katsuan Spanish Sarkar asoi sel na sa letunga karkal ta khan Spain left wing deputy prime minister labor minister ni bok chuan sel lo tak Palestinian te chu luipui atanga tuipui thlengin chua zalenin an omang ti chu amanga hei hi changletin Israel Katsuan diak ngai dan chu Hamas le Iran leader te ngai dan ne na in ang chi ani tia soin State of Israel nuai bole chumi nuwa Palestinian Islamic terrorist state chu tuipui atanga tuipui thlenga din an tumani ati boka Katsuan Spanish Prime Minister po Jesus mi puite ti hlumle war crime an laka kalpui tura fui ti na pu boka heti lai hian China point Israel chu Rafa be chunjom lo turina ngen boka Beijing chuan Rafa a Israel military operation nei meka ngai that lo na anei tin foreign ministry thupuang tu morning chuan a soyani nizan khan Mexico City a Israel embassy pona mi zatam takin Palestinian thopin nor an huai hota nor huai hot tu te hian fence te ti chiatan tuma grenade chi rang le Molotov cocktail an bomba ka embassy building po halan tuma Mexican police officer paruk ayatlem lo anin hliam bok ani